Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Da ki hajar ngot ki pat ba nakalengarilum khasi bat jantia haka nyotrik risau ki latut syaka jinglet on tap Donburom ya upadar Hilarius Lamare Lyngdoh Niam kabalang Catholic Jowai diocese. Shwaban ne chalum jingtap lapendap ya kajinglet Niam mas on tap hapalaw ying mani Saint Teresa Cathedral Parish Jowai. Layo e kajing puli baningkong na u Dennis Kurkalang u chairman kabalang mi mintudu. Unong puli baar na u Yonilas Lamare u persa jo impadar kajing duai reunget na Anthony Lyngdoh uskatri kaseng rangba kumjo ki kintian sngolem na u Parish Pastoral Council u Babu Lawrence Bare ya kamet jong padar lara ringkat kajing duai bar kajing yam reu khamtam ki pat reunget kabalang Catholic upadar Hilarius ula kempang ha ka khatratrik ujliu arhaja apusan ha kapor trasan phaujan miet batlara Woodland Hospital Sabah Muswang. Hadian bagi doktor ki lapen tikena ba kadege jingpang stroke lapen kit yu Shanazar Hospital Shillong balapen thia yu hapo ICU hadu kasngi bola khlat no nakani ka slap perthai ha ka santrik urisau ha kapor hanyo san phau min step. Upadar Hilarius long tengkum u diocese administrator ka Jylla Niam Jowai nado usnam 8000 khatwei hadu usnam 8000 khatsan ulabat ru kum u vicar general jongga Jowai diocese nado usnam 8000 khatsan hadu ubnain no opera 8000 arpho ha ka joko por nado usnam 8000 khatsan hadu kasni ga bau khlat no ulalong kum u parish priest ka Cathedral Parish Jowai. Upadar Hilarius uderu u president jongga Jaintia Hills Development Society kabadai ka social wing jongga Jowai diocese nado usnam 8000 khatwei hadu menta. Shuab upadar Hilarius Lamare unwancha Jowai kum u diocese administrator ka Jowai diocese ulatairu ha parish Solat parish Maukarwat parish Maukar bat Saint Paul Seminary Upper Shillong ha parish Namdong ka Cathedral Parish Shillong bat ulalong ru u vicar general ka Shillong Archdiocese nado usnam 8000 iwei hadu 8000 khatwei. Poeta haba palau imane Jowai Amerika. Pada presiden bersinar bangkit pelajaran kepada Lyngdoh, sisters kepada yang biang yang terlet berdampak jauh Paris Chris. Adu suara sedang kemas di dalam batik kadu ini. Berkedai kawai di kerpan yang baru Lyngdoh, yang diocese Jowai. Lamba dia selalu mesti berkoi tinggal mereka bakti baru. Tuan penjana yangi balong kecing terwa bang cukup kami. Kenang bagi yo yang ganung paten lamba kibala jiet jongi kerpange ringkat pertamaria tesuti berkoi kekmi jongplay ringkat berdujosel berkoi berkorin jongta lamba ke apostol berkoi kimatir bakraw burong ringkat bat kirukut baro ha kiba misania banyo jingarap na ga jingasad lem baklem ko chongki hakmat chongme Ini kerpat ke fry to ai ba new ten kna ding pan ya sob dongi
Unkan roya kasuk kasan bagi tunim ya kothei borok kawai. Tos gabha pantuskam jingir jingir jaga balan pikrim manges la kothei. Kengkap basukri tambe liyo pab ko jengi Ferdinand Bishop jengi kekunhun Bishop Lyngdoh borok barpai borok ya pamil penlong ujambe. Tos gau bajin dua jong gede yang kesam kaba milakot kanilum lang hangne hakmat jambe. Pokpa bisbun hajinge bajis ne jambe tulum lang gede kon jambe baro kibala sapyan ha sutlak kaporthei. Lyngdoh kata Hilarius Lamare ubala klab nagale kaperthei en pengkhuj bar en pelaj nagapop da kale kejingnya babun yo piang ya kejingkan bom cukut jong kejinglipa da pres utrai jengi. Amen. Hima jome kenong kawan jome hak dia kumpa pening. Ai kita kejenggan jengi kebahna kesini. Batu mak jadi mereka jengi. Kembali rumah kepada sendiri. Batu Tuhan ini saya dipercaya. Dan juga itu lagi na tersendiri. Amin. Orang yang tu administrator, license administrator, dia senior hajing keset hebat. Tujuan warni nak kempung klan ai kudlei artheu sanmut ne santheu mut di parayok jampi. Nakamut ba nyekor ya himen di para kajian akor Donburom. Haul ai kesat kepong bangkren. Batung joro balle dekikan. Ande kung kakte kalau kecil kok kecil sendirikan dengan rakyat. Rakyat badal kecil berbun, nak bentar pengentiu. Jika kecil mesin jadi ikut Islam hanya hal peristiwa. Layanan merkedeu tentiri dan jaisyar uput wakam bah, kalau report sekretar report. Haji Lugai, Katum Rasai Dulu Parabu dan Malam. Pada ini, pada Yesus hebat jauh dari Jowai ini, pada bermalu ini cewek untuk Hilarius ini. Nah kita pasal distrik ini, bagi putri, penggarap ini ay putri kado, ini pada pilihan yang sentuh pada bolu tentang hal sosial jeli, kemudian anggota di peristiwa Jylla organizes Jowai, and I get a message for Smulan, which we have not done for the Hilarius Lamare, but when I in the message, English, Maradon Haniru Tiba, not in school, because it's Mama, it's not like India, but call it a pony, the name of Clay, and the time Guru Sintiu Hakapeng Jom Lyngdoh Jom Jylla and Jowai. Condolence message at the funeral of Reverend Father Hilarius Lamare. Precious in the sight of the Lord is the death of his faithful servant,
from Psalm 116, verse 50. Dear brothers and sisters in Christ, today our hearts are heavy, and we are deeply saddened to bid farewell to our beloved priest, Reverend Father Hilarius Lamare. It is difficult to find the right words to express the pain and sadness we feel at his passing. Yet, amid a grief, we are filled with deep gratitude. Gratitude for the gift of his life, his vocation, and his mission in the church. To comfort upon the bereaved family and all who mourn his loss. May his legacy continue to inspire generations. With deepest sympathy, Sri Conrad A. Sama, Chief Minister of Meghalaya. And Police Ambulance Message, Mary Sri Nyawhalandahar, Deputy Chief Minister of Meghalaya. Condolence message. I am deeply saddened to learn of the sudden demise of Reverend Father Hilarius Lamare, parish priest of Capital Parish Jowai. In this hour of grief, I extend my heartfelt condolence to the Catholic community of Meghalaya. Since his ordination in 1983, he has served the Catholic institution to the best of his ability and will always be remembered in the hearts and minds of all those who loved him. daily bread, and forgive us our trespasses, and we forgive those Ablay try kedan menjerong natibian. Me ublay dan bor milakot ia Father Hilarius Lamare na kanik selaput hei cambasa ban wansong no hajan jome cirta. Menta minbo ia kanik met joi hamni ulong pentang. Kumba uji sukres lay Lyngdoh longpun layap Henry da kebor lajong lamipan. Lawan ban tet Donburom ni akan dikapor saci sekena IT ketiba sebon kecil selai jome ba ifadar in penahap ni dekat juni hamil pentang ba in sayo kata kecil lipat dah kebor yang kecil lipat yang try jisu penrat saci se lipat kecil ketu je bela je gerak imro ni lah ben imhai nyat bangin nang koi nak khia bat bangin nang yo kata kebor kecil ai jome lipat ni kan nang ba plus try jumi amen. Try to ai ia kecil jat thai bom cukun jat thai jisu amen ta Pak iki apa iki pengirat dan penghap itu lek. Kitchen food ya kabar